Soe fuamanuia alo mai o tala o le tae ao lau Samoa Entertainment TV mai pia. O le vai nei le na mawai le whelo i ngāre komsina o le taimi nei al mtanga luengo leo Samoa. Le i ataua Samuelu afa masanga, ma le Lieutenant General na yen Van Longa o le sui minista o mtanga luengo saunga le mula utele el malo Vietnam. O le nā whelo inga na wha aso ai i le sao malo i le tausia o le tulafono, malona wha tinonga e ui o se esenga. Ai o le tumtumunga o ngā luenga wha leo e tasi lava ua fua i whelua inga lea. O le whelua inga le fionga le ataua ma le minista o le saunga le mula utele Vietnam. Na maua i le taimi o le fono tanga wha aululunga o leo mai tō tino o malo au whatasi le United Nations Corps lua o luono le ono o whaia New York i le vai asonei. Na malanga atu ai sui komisina i toa lua mai Samoa le fionga le ataua ma le sunga papali i eneliko ta eu. E whai masui mtanga luenga o leo a Samoa. Ua toe whafou whapaanga ale la kapi Samoa ma le company telefoni le Vodafone talu mai le asu sulima o le masina nei o nanafi. Ma whaaftai ai le CEO o la kapi Samoa Seumanu Douglas Naujan. Le pūlengo le Vodafone Samoa le lātou langolango whaawau. Ma ia folo le awhai fo il whatau nuu o le lātou fo i pito la au mga lue whaatasi ati na el ta longa la kapi le atunuu. Ai o le langona fo ile nao le CEO le Vodafone le sunga to le forerunner po se. O le whapaanga le nei ilo ai le watu ato le langolango le Vodafone ati na e ta longa i le tatou tunu. O se mita nga fo ile nao mo le company telefoni i le ono ile nei o tausanga mai o se tausanga wha au so fia fo ile nei o le whapaanga ona o le tāpena atu o le au mo le ipo le lalangi i le tausanga fau. Ua umal por kalame ona masina moa o onga o tomai whaapitoa. O leo le Pasifika le Pacific Police Support Group i le haplen awai atu iai leo e to lua mai Samoa le li i Corporal Jacopo Leota ma le tamaita i Constable Eugenia Tawa. O le amatanga o le vai aso nei lean whaafelo i alo i atua i le suikomsina o le taimi nei al matanga alwengo leo. Le sunga ale au sa lilo Norman le toe fo i manuia mai i whanua o ia to tino o mtanga alwenga. O le au onga leana awai atu iai o le taula mua al Pasifika whaamalo si au iana leo. Ma le sila fia le ngā alwenga ai maise o le tātou lava i tūlangi malona puipuinga. Ua whaia lava mo leo ua toleni whaapitoa e tali atu i mana onga o mea tau puipuinga o le Pasifika. E au fia ima le whaatontonuina o ni ngā alwenga te tele ma le tali atu i mea tupu whaafuasei. O le whaaftai al suikomsina mo le toa lua lea ona o le aawea foi o se fsoasoan i lau whai ngā ruenga o iei nei al mta ngā ruenga o leo. I tu tau le puipuinga o le saunga le mulau tele. Ele o tu umamaina au kilikiti Samoa mai Savai, le liki o le te wila lu o luono. Ina ua toe ono vai aso o ia se tema o le te wila ai ua amatai nei foi. O na alu le manu whaalau e tele a le fionga le whailau tusi fiu siolo mai sili mo le tāpena ino au Savai. Ina ua amata mea atoi foi. Au kilikiti a upolu mo le whaamboe moe le te wila lu o luono. Masao no le sunga a fiu siolo le stona inei i le iwa i le taia o leo le awhelo ai umai ta i tai o au kilikiti sa lafa i le maketi sa le longa. E wha mautu ai ala tau fuafuanga o te wila. Leo la ka fo i le whaamboe moe le te wila. Ele mga kubo i le o le komiti sa lafa i langa i kala eske uma au kaikase i awai le riki o le ke wila. Ia o ia au e fia awai, ia e fia maumia ngā o preskengi rawa. Ia au e mai komiti na preskengi. Ia le kapinganga fo i te wila. O le liki kirikiti o le sisi ngā fualu olu ono i le masina te nei. E lata i le wha se furu au le sa o fiai ma au ta mai tai peitai. Ua wha solo ina toe malosi mai le langolango ai tu malo. I le wha ola ola ina peo kirikiti Samoa. Ma wheilo ai ai tai o au i Savai i le asto na inei il maketi sa le longa i le tau leiva. O tala nao tae awa lau Samoa Entertainment TV mai pia ai tulilo mai lo na wha lau te leina i tala i o vai whanua i le fiafia na nei.